תקלטו איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. Israel saat ini tengah diselimuti kengerian akibat ulahnya sendiri yang memantik api pertempuran dengan perlawanan Hizbullah Lebanon. Lebih dari 1,5 juta warga Israel dilaporkan bersiap melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Menanggapi hal tersebut, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengemis kepada warganya agar tidak meninggalkan Tel Aviv. Dikutip dari Anadolu via Tribun News pada Jumat 28 Juni 2024, hal itu dibeberkan oleh Bennett pada Rabu kemarin. Beberapa waktu lalu ia mendapat laporan bahwa seorang insinyur jenius di bidang perangkat lunak beserta keluarganya meninggalkan Israel. Mereka memilih untuk bertolak ke Eropa sebelum tahun ajaran baru dimulai pada awal September mendatang. Bennett mengaku sedih melihat warga dan tokoh-tokoh penting Israel meninggalkan negaranya sendiri. Otoritas Kependudukan dan Imigrasi melaporkan lebih dari 1,5 juta warga Israel meninggalkan negaranya. Kondisi itu terjadi sejak perang pecah pada awal Oktober 2023 silam. Tercatat setidaknya sekitar 550.000 orang melakukan pelarian sementara ke luar negeri selama perang masih berlangsung. תקלטו איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. מה זה, עומס כזה נראה לי הרבה זמן לא היה. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.